No tengo historia ya contado y no yo, Estoy diciendo que para contar la historia cronológicamente. ¿Cómo ha pasado? Negur, ni behanduko garazirik no. Elu tatxatoki, elu tatxatoki. Egun baten anazalakoan. Edan jata fritua Jato eta elu pitea gola harrikuta behira. Jon Liza. Horiek, kamisuta kendu igoa. Elu tatxato. Honek laren ningeski, 5 minutu, 500 temporada amarreko grebajeta apuesta daudeko bajarean mátalo no le decida todos llegué a causar jata 43 sube anche così ho fatto direttivo è stato anche così ho fatto 3 milioni c'è 3 milioni lo come fa Erosinin, estrigorra erosi dut zogibolatik. Balapo ben. Haurten estrigorra hori jokoak itik, hor balapo. Haurre, toma. Ikuñare itzi hau, zekodren bat ikuña. Hori jo dume danatzek. Que habló con la mujer, ¿no? Con el entrenador. Con el suegro. Bernania, come diceva lei, argazki gatatzea. Laugarez, desapartidu
lo pasa ahí. Puede decir, la iglesia más. Tipo aten, leitzi. Dios, vosotros. Es inaguantado. Es inaguantado. Cronológicamente Chanca va a seguir premio San Vega. Cabo. Il suo giudicato.
Pero pesar. Cuando remamos, Bidoya y arrastrata, bidoya, escucha, salud para mí, bidoya, ¡pum! Salud para mí. Ya ves, está pronto, está pronto. bidoya, tío. Fíjate a Gai. ¿Puedes Gai? Hacer cosas. Borracharos, no me vengáis. Detenidos. 3 kilos de más. Ahora no hay tope. Ahora no hay tope. El culo no es eso. Es más. Para de ahí. Es más. Pero sí, la pasta de Gai, que es población. 3 kilos y medio. Ves el goita maika. Ahorita goita maika. Un korrika, zuela calle vuelta. Hau kotxe dixeak gehatzen, kotxe dixiste. Osua pixatu bite, 3 minutu erdi! Egileek ez Jesucristo goizin. Ura hartu abierto. Eta lau egin da pizar egin berri guztiak jaten eman. Gaur historiak zehatzen da ninean señalia emauzea gonean da itan kultura nago hau dekera da Ostia gehien aparte zitu, izan. Baina, Jali izan mateia. Premio Jali, erregalatu ben. Miguel. Con todo el cariño del mundo. Premio Jali. Se ha cogido uno, he dicho los dedos.
Bai, katoko jo bihar bat. Honi. Eskerrik asko. Mikel! Mikel, nik eta bitu betek, Betek estar. Azu. Bai, betek estar. Aukera ka. Zuk eta hostia, nik izango, bai. Hombre, atzo aparek hori nio, goxeko hiruak arte egiten. Ez. Zer da gilipollas? Trabatzen dago. Beste intzeten egin? Ya suena tele, porque este no me acaba, porque este es un sartenero, porque este no le agarra, este me bota, este no le da sentido, este no sé qué. Nere gerrian, Casualidad, el que se anima a llevar todos los días. miros lehi, Casualidad. arraun horro, bihozkadaren oiuan. Es todo casualidad. Nere gerrian, Bueno, escribón de Guadalajara. arraun horro, bihozkadaren No hay. Presioa jaitsi da, Como escribón y Guadalajara. para izmila, para manerian zian. Mirotzen atzan, kanta urrian, itxatzen berbatzan. Yo española también, ¿no? Euskal dut bat eberrenik. Yo, gutxinezki, irraniako, eta Brasilek nahi, egotina. Egileak, hau jozi, lauzia, behiaz izan bezio, nahi ematen. Atorkio, mirotzari ribarre, itxaz gizon, Ozetan minen uretan. Sorte batzu egin dezue. Bebiloak errikia gara. Botazioa egin izan zen. Lehenik inoz ditzion, leheko arreian da hene saunan arten. Basan. Akoa kale bizena eta egin basan. Hortza ikan, nik ezin dekun. Galbitu txek eta Miroz gogora zure arnazten zango. Domingo! Miroz gogora zure arnazten zango. Nere gerria, miroz gogora. Arrauno, bihozkadaren oiuan. Nere gerria, miroz Muerto, Lupiña. Pedro Robeta de Santo Padre. Y Billy Hacha de oro para Yoki. Esa miseria falta por la Bodean baten faltako, Alde hori izatea. Gero, kostiak. Aro
Adostegin egiteak emantetan ari zin, erritiak ikusi indik, sindikatik. Askintzek, Ayurik. Erritiak garbi ikusi. Nahi ikustezkoetan hori joa duten, barruko kamaratik, porque te suena ahorita en el foca. Ahorita en el foca. Ahorita no sabe. Ayurik. Es por sus tarros y diseños. Sí, votación pura, ¿eh? Chati. Te metí la para Naizenuke ostoan, bikondo errea izan da. Naizenuke ostoan, ostotasun horregatik, maite zaitut osoan. Kufian lepoan, horra zinaztukoan, guapa, 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 sua bihotz ondoan. Honek behatzen itxio promozoa da, eroritu bat. Ezin behatu. Hola behatu. Ditzako, con todo el amor, Ahora, egin goi. Pistrazki, pipana. Masti zapaldua izan da, naizenuke multoa. Zapaldua izan da, naizenuke multoa. Ora señalo doan, guapa, 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 guapa. Sigue atento. La historia es no, oye, así de bueno. Leandro no quiso remar por esto. Se puso lista. Etxe apurtua izan Lista, ya se dio cuenta de que hostia. zaude ukoan. Etxe apurtua izan zutik zaude ukoan. Osotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufian lepoan, horra zein lerden doan. Palestina, Palestina, sua bihotz ondoan. Kantuz nada bala, hautsia duegala, Palestina, Palestina, Jokatu bertzu lehune, zin hartu zi,
Madrid, la bandera, paquetari. Destino, ¿qué? Destino, no tenía que haber ganado el terreno, tenía que haber ganado el que se lesionaba. Paquetaria, se lleva la bandera. Perdón. Nere herrian miros leinuan Arraun horru biozkalaren oiuan Nere herrian miros leinuan Arraun horru biozkalaren Eguzki printzes urren jauntzian Garaiz mina dara malegia ontzian Enboretan mirotzen atzar Kantaurian itxatzirik den batzar Itxastea arginan arrenez Datorkio mirotzari ribarrez Itxas gizon kresatzua Ozetan minen uretan Horatuko itzale. Etzara inoiz bakarrik joango Miroz gogoa da zure arnasa izango Etzara inoiz bakarrik joango Miroz gogoa da zure arnasa izango Nere herria Arraun horru biozkalaren oiuan Ere gerrian miroz leinuan Arraun horru biozkalaren oiuan Campaña ahí va.
llegar a ser momentos del día a los que decía la base de la 11 y charlas de vídeo y hostias, hermano, de súper contar. Vengo a caretar. Coño, yo no digo si hay. Se puede este pasado, yo no me lo gusta. Pero ese vídeo aquí. Es por lo que más puede. Yo no la pago aquí, me las puede. Yo me equivoco, no, charla, vídeo, pilates, la hostia, que el propio súper cantante. Ahora como va a ser, pre-relatar. Questa cosa lo pensa, delle rappresentazioni della super pero esta seca en el momento de amenaza. Allora, alzo. Caída. Y mira, ¿para qué le falta ese euro fatal ahí? ¿Es posible ahí? Corroborado. Che ho fratello di Silueta para un marcado premio puerco Allora mi sognare di che una insalata ahora ya premio serio va esta de ahora lo va arroga il video a te storia sei importante
Bueno, hain zer izan dut. Historia segitzeko holako jendia berdi. Eta Remo de oro este digo nazten emediko guztiorrentzat. Horten hori baitzetxik, baina ingo hartzeko. Hola, zudere egia zizkizu. Betan jango. Haudek, mal faltae, kakio faltae. Lehen esan egin, nunda kakio. Haude laguntzailetzak eta angelentzat. Arantxik iniskit, Remos de oro, launtxexen guztiagatik, parrilla da honen hortza betelako, hotza iteuden, egiteuden, hortza betelako, atun jana iberalda, hortza betelako, bilar sardin jana zekau, amesa puestako du ditu, hortza betelako, zei iniskit, kakio falta bilar emozio. Ahora nada está haciendo Hau zuen zegoen mutilak. Zato? Buscate zu. Zu bota zu. Zu artea, que no me van a pegar. Tío. No te digas. Pegar ya bueno, a ver aquí. Mecano. Capitán ya vaya. Dice la cama ahora. Debe a Mr. Potato. Alto 20. De dinastía también de mofeta. Noritz batzuk, Papera jo oso uste garen jo, estrabatak Arkua pixkat hori ezion, Ezkerri askotan agatik, urte guztien ematik guztien apoio batik eta normalen direktikak ere alot, jokitzu baina aurten ematen ez direktik. Etzio dirik. Direktikak ez etorri eta orduan lain berti zikedanak da, Mr. Potato emango nizue, baina... Mr. Potato. Ez, ezkerri askotan agatik amenetan. Oso oso ditzea etortzea. Mila eskerra. Eskerrik asko